Tipra Motha edisi hapango achukmani yagulo kereng thayano hasteni dalbidal blokni bisingo klainai bisirokno naikolnani tuidulnani yaphao nahalaikha Tipra Motharok aptikheno kerak salo Ambassa RD blokni bisingo klainai Jaganathpur bisinobo Tipra Motha yaphao nahanani borokno u panchayatno naikolnani u village-ni hamkrai khlainani naharmung bai kaisa resolution yafalaikha Jaganathpur BC ni secretary Abhijit Sarkar ni thani tabuksak jora ADC amchayo BC election Wngya sak u Jaganathpur BC no hastini kereng thaini haino Tipra Motha ADC hapango tongma bai u Jaganathpur BC nobo Tipra Motha no Naikolna Wngthu tuidulna Wngthu hinoi borok tini kaisa resolution yafalaikha phainai salo jodino Tipra Motha no u BC u Jaganathpur village committee no naikolnani tuidulnani riya hingkai phainai sal logo Kotor Choba o nokhormano u amchaini Wngya kheba Jaganathpur BC ni Tipra Motha ni adong rokhinoi tini chini bwskango saikhrarikha amchaini no khoroksa Tipra Motha ni adong jonmoni riyang তিনি 2 তারিখ জুন মাস 2026 जों जगन्नाथपुर विलेज कमिटी नि बरक जों जगन्नाथपुर विलेज कमिटी मिलिनाय जों दिनै कायसा आरो रेजुलेशन लायखा आरो रेजुलेशन सुइजाक दङ जे जोंनि বিগত 10 বছর ধরে বিসি ইলেকশন ইয়াং दङ Wngya কারিনাय थानाय 5 বছরবো जोंनि Tipra Motha जोंनि एडिसि एलियाव एडिसि इलेक्शनाव गोप्लायनाय 5 বছর राजत्व फैखा 5 বছর जोंनि सरकार ओंखा ताबो तेसा एडिसि इलेक्शन ओंखा एडिसि इलेक्शन मान परे ताबो तेसा न हायनो जों Tipra Motha किफिलि फैखा किफिलि फायनाय ताबो तेबो भोट गोबां खायनाय सीट गोबां खायनाय जों Tipra Motha किफिलि फैखा का अम फायमान परे नुखा जे ताबो बिसि इलेक्शन ओंना हिनिता साइ दङ किन्तु जों आमना आसाया जेहेतु एडिसि सरकार जोंनि Tipra Motha सिंखांखाय विलेज कमिटी साबनिबा विलेज कमिटी तो जोंनि Tipra Motha निनो obviously जों Tipra Motha निनो तांखाय एडिसियाव जों Tipra Motha खप्लायखांखाय आबान बागैनाय जोंरा दिनै कैसा रेजुलेशन लिखा जे जोंनि विलेज कमिटी जगन्नाथपुर विलेज कमिटीआव जों Tipra Motha सिमिना परिचालना खायनाय और तेकोना पार्टी फाइमांगला आगोगै मांगलाक सामुं खलायरि मांगलाक अमतैनो जों दिनै कैसा रेजुलेशन जमारि लायखा जोंनि जगन्नाथपुर इनचार्ज नि